Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta. Golden Fight 8 je gotov. Zvezda večeri Marko Martinjak, šampion Golden Fight organizacije. Brate, čestitke. Kakvi su utisci? Odlična organizacija, puna dvorana, presretan sam da sam boksu pred svojom domaćom publikom, pred ovoliko ljudi. Stvarno jedno ispunjenje dječačkog sna, evo uzeo sam poraz, opet jedan brzi nokaut, 21 sekunda, tako su mi rekli. Iako sam bio i ja na rubu nokauta, moram priznat, krenuo sam u dobru tuču, Tino je došao po razmjenu, prihvatio razmjenu i eto, završilo moju korist, hvala Bogu. Da, ja da kažem, ispunio si da kažem neke svoje snove, ti si napunio ovu dvoranu, a realno. Realno su svi borci, ali da kažem, ti si najzaslužniji, najveće si ime. Jesam, ali ima tu i Ivan Bertić i Andrej Kedveš i ima tu i Roko Doždo, ne mogu ja sam preuzimati sve zasluge za ovo. Bilo je puno mojih navijača, vidjelo se kad sam ulazio, ali event je stvarno bio ispunjen kvalitetnim imenima, kvalitetnim borcima, tako da sve ovo zasluge jednog dobrog marketinškog PR-a, truda Golden Fight organizacije i nas boraca. Da kažem, pokazao si opet da si na nekom drugom nivou, iskreno. Pa Frede nisam skoro me čovjek ugasio, ali dobro je prošlo. Preživio si. Preživio sam, dobro sam spreman bio zahvaljujući svojim trenerima, Jasminu Beriš i Igoru Divjanoviću, stvarno smo se perfektno spremili, bio sam u životnoj formi, a mislim da ćemo se za Fuentesa još jače spremiti. Da, sljedeće je Bare Knuckle. 31.5. Jacksonville. Je li bilo čudno sad ono? Nije, isti drek. Slušaj, sad sam si napravio cipelice od zmijske kože, sad je pod krokodilske. Da. Koga bi volio sljedeće ime na Golden Fightu? Frede, nećemo ići daleko, opet ponavljam, opet ideš predaleko uvijek, kao i svaki intervju, čovjek vode 5 mjeseci naprijed, 6. Idemo prvo vidjeti šta će biti u Americi, tamo potvrditi opet status, pa ćemo vidjeti. Prvo idem na odmor na 5-6 dana i da se malo odmaknem od dvorane jer mi sviježi idu na živce, realno. Tako da prvo odmor na 4-5 dana i moram svi štuka tetovirati, završiti ovu ruku ako ću moći i se vraćamo i krećemo u pripreme za Fuentesa 25.5. Možda za kraj poruka za ljude koji te prate, sve veća podrška. Hvala svima što me pratite, nadam se da ste uživali na Golden Fightu kao što smo uživali svi borci, nadam se da smo vam priredili odličan spektakl. Nije bilo puno nokauta osim mene i Bertića, ako se ne varam, i to dva atraktivna, eto, dva najbolja borca su to pokazali. Vidimo se opet i pratite MMA Respekt.